turabasuhuje kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Tuje hano kubagezaho amwe mu makuru agiye atandukanye. Turahera ku nkuru yagarutsweho na Perezida Paul Kagame ubwo yavugaga ko abari bariyambajwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umugambi wo gutera u Rwanda bari guhura n'akaga gakomeye iyo bakomeza kurwana, kandi Kongo iyi migambi bari bafite yashingiwe n'ibimenyetso byagaragaye i Goma ndetse na Bukavu. Ariko kandi tukirahandaza kukubwira ko n'ubundi guverinoma ya Kongo yemeje ko iri kunonosora ingingo zikakaye zatanzwe na AFC M23. Ngira ngo ibi byose nibyo tugiye kuza tugarukaho muri aya makuru na Makuru X TV. Niba uzi neza ko utakanze kuri subscribe, uyu niwo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo n'ubundi tuzajye dukomeza kugenda tubana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze muri aya makuru, munyemerere duhere ku magambo yatangajwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ayatangaza mu ijambo yatangiye umugoroba wo kwibohora wabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 4 Nyakanga 2025. Yaragarutse kandi ku rugamba rwo kwibohora no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bubi bwariho. Yagarutse kandi ku mutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bakomeje gufashwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banafite umugambi wo gutera u Rwanda. Avuga ko rero bidashobora kubahira, ati n'uyu munsi babimenye kuko na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Umukuru w'igihugu kandi yahise agaruka ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakajije, avuga ko ntaho zihuriye n'ibihora bivugwa ko zigamije kwiba amabuye y'agaciro muri RDC, ahubwo ko abashinja u Rwanda ari bo babikora. Ati ibyo bihugu by'ibihangange bikunze gutera ubwoba ibihugu nk'u Rwanda bikanashyira igitutu ku bantu, ndetse nawe ubwe bimubuza kuvuga ngo Kagame navuga bazamujyana. Bazanjyana hese? Wamvana hese ko nzabarangiza? Bakangisha ibyo bihano byafatiwe bamwe mu basirikari bakuru mu ngabo z'u Rwanda, akavuga ko ibyo ubwabyo ari ubujiji budashobora no kuzana umuti w'ibibazo baba bavuga. Yagarutse ku bibazo bimaze igihe bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo kugirira nabi abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Avuga ko byabaye n'ubundi isi irebera, ariko ntibyarangiriye aho, kuko ubutegetsi bwa Kongo bwahuruje abacanshuro b'abanyaburayi ndetse n'ingabo zimwe mu bihugu byo mu mugabane w'Uburayi zari zigiye mu butumwa bwa SADC. Ati bohereje buri kimwe cyose, bohereza intwaro, bohereza imbunda, abasirikari bohereza buri kimwe cyose kugira ngo bafashe guverinoma kwica abaturage bayo. Inafasha kandi abajenosideri batwiciye abantu hano, abantu barenga 1 miliyoni bishwe mu minsi 100 n'abo bantu n'ubundi. Nanone kandi ntibyagarukiye aho, ahubwo bagiye gushinga ibirindiro hafi y'umupaka uhuza DRC n'u Rwanda bagamije kurutera nk'uko byagaragaye nyuma y'urugamba rwabereye i Goma. Ati iyo mumenya amakuru y'ibyasanzwe i Goma n'i Bukavu ndetse n'ahandi, mwagakwiye kubyumva. Mwabyumva neza ko ikibazo kitari ukurwanya AFC M23, byari bigambiriye u Rwanda. Rero muzababaze ibyababayeho. Perezida Kagame yavuze ko aba bari bagambiriye gutera u Rwanda biboneye isomo, ndetse ko u Rwanda rwakoze ibyo rwagombaga gukora. Yavuze ko kandi bari bafite iyo migambi biboneye ko u Rwanda rwashyizeho uburyo butatuma bagera ku migambi mibisha yabo, ndetse aho batsindiwe urugamba twabahaye inzira ibanyuza hano bataha iwabo. Twabahaye kandi inzira, twabahaye umutekano, twizera ko batashye iwabo. Akomeza agira ati ariko bashoboraga gushira iyo bakomeza kurwana rwose.
ibyo nta mpungenge mfite zo kubivuga, ndabivuga uyu munsi, nzabisubiramo ejo nihagira umuntu uzabigerageza azibonera akaga. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ibyabaye kuri iki gihugu byabaye rimwe ariko bitazasubira ukundi kuko ibyabaye bihagije. Abavuze ko barasa u Rwanda bibereye ikantarange. Perezida Kagame yagarutse kandi ku bakunze guhoza mu kanwa kabo iyi migambi mibisha ko bazatera u Rwanda bakagera n'aho barengera bavuga ko bashobora kurasa i Kigali bibereye hakurya iyo. Avuga ko babonye ko bidashoboka. Ati twarababwiye tuti dushobora kuba tudafite ubwo bushobozi n'ububasha ariko tuzagusanga aho uri kandi dufite ubushobozi mudashobora kumva. Dushobora kugenda ibirometero 2,000 tukava hano turwana igihe cyose no mu buryo bwose. Tugomba kurwana, ibindi byose ni amashyengo. Aba bantu rero bavuga ibidafite ishingiro ngo bafite za drone, ngo bafite ibiki n'ibiki, ngo bazaza gutera u Rwanda, tuzagusanga aho uri, aho uzaba uri kurashisha izo drone. Umukuru w'igihugu avuga ko ibi byavuzwe kera, ko nta mpamvu yo gutera u Rwanda kuko nta kibi iki gihugu kibifuriza, ariko ababwirwa bagakomeza kuvunira ibiti mu matwi, bagakomeza imigambi yabo. Ati niba udashaka ko byibuze tubana, nibura tureke. Niba udashaka ko dukorana rwose twihorere. Abavuga ko batazaduha amafaranga yabo, yego rwose ni amafaranga yawe, duhe icyo ushaka cyangwa ukijyane ugihe abo ushaka, ariko niba ari ukuma amafaranga ku neza hanyuma ukarenzaho kuza kuntunga intoki, nzakubwira icyo nawe utifuzaga kumva. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwakomeje kwifuriza ineza ibihugu by'ibituranyi ndetse no gukorana neza n'abafatanyabikorwa barwo, ariko ko rudashobora kwemera icyarubangamira icyo ari cyo cyose. Hanyuma tukiri aha ngaha mu nkundire mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Teresa Kayikwamba, nyuma y'uko AFC M23 itangaje ibyo isaba ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bushyira mu bikorwa kugira ngo ive mu mijyi ya Goma na Bukavu, guverinoma ya Kinshasa yatangaje ko iri kubinonosora. Ku nshuro ya mbere ku wa kane, ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko urutonde rw'ibintu 8 risaba leta ya Kinshasa mu biganiro biri kubera i Doha bigomba gushyirwa mu bikorwa. Mu byo AFC M23 isaba harimo ko Kinshasa ikura itegeko ryemejwe n'inteko ishinga amategeko ribuza ibiganiro hagati yayo na AFC M23 kugira ngo amasezerano azasinyirwa i Doha atazateshwa agaciro n'iryo tegeko. Uyu mutwe usaba ko hakurwaho impapuro zose zo guta muri yombi zashyiriweho abayobozi ba AFC M23 ndetse no kwinjizwa mu nzego z'umutekano z'igihugu. Bakomeza bavuga ko abafunzwe bose na leta ya Kinshasa bazira imiryango, ubucuti cyangwa andi mahuriro bafitanye n'abagize AFC M23 bagomba kurekurwa. AFC M23 isaba gufungura amabanki mu bice igenzura ndetse no guhagarika amagambo y'urwango n'ivangura bikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Kinshasa isabwa kohereza i Doha intumwa zifite ibyangombwa biziranga, guha ubwisanzure abanyekongo bavuga ikinyarwanda no kudatesha agaciro pasiporo z'abahatuye mu bice uyu mutwe n'ubundi ugenzura. Ingingo ya 8 mu byo AFC M23 isaba Kinshasa no gushyira mu bikorwa kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Gusa mu kiganiro n'abanyamakuru i Goma, iri huriro ryashinjije i Kinshasa kudaha imbaraga ibiganiro bya Doha no kutumva ibyo risaba. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kayikwamba yavuze ko guverinoma ya RDC Kongo iri gusuzuma ingingo ku yindi zatanzwe na AFC M23 harebwa niba
zibona zifite ishingiro. Ku bijyanye no kwinjizwa mu nzego z'umutekano yavuze ko kandi hagomba gukorwa isesengura rikomeye rikurikije ibyo itegeko n'amabwiriza ateganya ku mutekano w'igihugu. Yagize ati ntituzafunga urugi ku biganiro ariko ntibishoboka ko habaho kugwa umutego ku micungire y'inzego z'umutekano. Kayikwamba yibukije ko ibiganiro byahagaze mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubwo intumwa zavaga muri Katari nta ntambwe nini itewe. Hagati aho umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko nta mushinga w'amasezerano wigeze ukorwa hagati ya AFC M23 na guverinoma ya RDC nk'uko byari byatangajwe na Masad Boris. Yahakanye ayo masezerano yavuzwe n'umujyanama wa Perezida wa Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, ariko avuga ko biteguye gukomeza kwitabira ibiganiro biri kubera i Doha. Yagize ati kugeza uyu munsi nta mushinga w'amasezerano uhari wateguwe ashobora gusinywa muri Katari, bitandukanye n'amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga n'ibyatangajwe na Masad Boris. Guverinoma ya RDC mu bihe bitandukanye yagiye yanga gusinya ku masezerano yo guhagarika intambara, nyamara ikajya mu bitangazamakuru kuvuga ko M23 idashaka amahoro. M23 ihamya ko kuva mu mwaka wa 2022 yatangaje agahenge inshuro 5 ari icyemezo cyayo bwite, mu gihe guverinoma ya RDC itigeze ikora igikorwa nk'icyo. AFC M23 mu kiganiro n'abanyamakuru yatangarijwemo ibyo isaba ubutegetsi bwa Tshisekedi.